Ananja ima anasema aliyetasa amezaa 7. Haleluya. Mwenye alikuwa tasa amazala 7. Sababu aliomba Mungu, na kisha kuomba Mungu, Mungu akamjibia, na Mungu alipomjibia akakuya shukuru Mungu, na Mungu akamfanyia tena matendo makubwa kushindia vyenye alifanya. Ndio maana tulipenda leo tuweze kujifunza habari hizi za shukurani. Shukurani ni kitu ya muhimu sana ndani ya maisha ya mwanadamu. Tunapoomba Mungu na natutendea yale ambayo tulimuomba, ukuye tumurudishie tena shukurani. Tukie tushukuru Mungu. Hata kama haukupata franga, iko kusema franga tuje shukurani au vitu mbalimbali ndio shukurani. Lakini tutakia tu tunafurahia Mungu, tunamchezea, tunamuimbia, tunashangilia Mungu kwa matendo yenye ametutendea, ile taburudisha roho ya Mungu. Kama hakupata sanfra ya shukurani, utaiba. Unakiwa unamtolea shukurani ya midomo, unapia imbia Mungu. Na kama Mungu alikubariki, unatoa na sadaka ya shukurani. Na shukurani ya kwanza yenye Mungu anapenda ni shukurani ya kumwabudu. Shukurani ya kumsifu. Tunakuya tunamwendea, sababu mwenye anamwabudu ni mwenye anafanya mapenzi ya Mungu. Ukiwa waabudio halisi, na hapo ndipo Mungu anafurahi. Wandugu wapendwa, hatutawachosha. Neno kubwa ni kwamba ujifunze kushukuru Mungu anapofanya mambo mazuri ndani ya maisha yetu. Ama tumemaliza mwaka, tushukuru Mungu, tuambie Mungu merci. Na kama ndugu mwenzako amekufanyia jambo, inaomba unamwambia merci. Merci ni kitu ya maana sana katika maisha ya mwanadamu. Hivi ni neno ambalo Mungu alitaka tulizungumzia leo, ya kwamba ushukuru Mungu. Na wakati tunapomshukuru Mungu, siku tunakutana tena ingine tatizo, tunaita Mungu, na Mungu anakuya kwa intervention, anakia tusaidia, na kisha tunamtukuza tena Mungu. Ili Mungu apewe sifa na Mungu akubariki. Amen. Basi tunashukuru. Karibu kwa maombi. Tunakaribisha Evangeliste Ezra kwa maombi. Baba, asante maana kumema, asante kwa neno lako, asante kuturuhusu kuweza kusikia tena neno lako ndani ya muda huu. Nataka uruhusu neno hili liweze kutujenga na liweze kupata nafasi ndani ya maisha yetu. Bwana, saidia moyo wetu na uweze kuturuhusu sote tuweze kuwa na moyo wa shukrani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi tutaweza kuwa tukijiandaa kuweza kutolea Mungu sadaka, ila natafuta kukumbusha na kuweza kuonyesha ya kama sharti tuweze kumwabudu Mungu. Jeudi tutaweza kuwa hapa ndani ya kumwabudu Mungu. Inaomba usikose ndani ya siku ile kuweza kumwabudu Mungu. Wasipingo wengine wenye wakipaswa kufa, wengine walikufa mwaka, wengine watoto walikufa, wengine wazazi wao walikufa.